Yes, Father. All glory and honor belongs to you. Thank you. Karagidjay nga revelation. Iti kinadjus mo. Revelation. Iti gospel. Can confirmation. Iti gospel. Nga rarmidam iti biyag me. But we need more. Revelation and confirmation. Kaya't mi nga ma-experience more and more dagitoy nga in trabaho ni Jesus kada kami. Kaya't mi nga ma-experience the benefits dagitoy nga gospel para kada kami, Father. Tuloy mo nga minister kada kami through your word. By your Spirit. Patuloy mo nga ilawag kada kami dahil kailangan mi maawatan kan pa-experience iti kinapudno na dagito iti biyag may. Kaya dagito'y manan tidawatan mi kan kay tiday ito nga oras. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. So itiday ito manan nga oras, tuloy tayo. Iti message. So, insurok na napalabas about the past tense of God's Word. Ngayon, the Word of God, the Gospel, ano di makunkunan nga past tense. Diyan nalpasen. Diyan it is finished ni Jesus. Amen? So, nagiging workout na diyan cross, it is finished. Hallelujah. And even di pa nakaitanam na, it is finished. And even di pa nagungar na, it is finished. Nagungaran. So amin nagijay, ngayon workout na ijay, nalpasen nga naited para kada tayo. It's up to you, nga mang believe, nga mang receive, nga nalpasen, nga na-supply. Ket ag-work, tatang agdama. Amen? So, naisurok na dyan, pero kurang, I know, taadul, ti message na kumadiyay. Pero naipakita nga nalpas, nga benindisyonan na tayo, nalpas nga nasugsugat, nalpas nga inlansana ti lunod, amin nagijay, nalpas. So nga, just receive it. So tatamanan, mapantayo di present tense of God's Word or of the Gospel. So di madama, ngayon work out ni Jesus ijay heaven. Ta after His resurrection, He went up on high. Ket ada ti mission naman na ni Jai. Nalpas si mission na dito'y earth, napan ni Jai heaven. Ada mission na ijay. Nagijay man na nararamida na tatay Jai, so Jai present tense of the gospel. Okay? So mano na, ay pakitak na Jai, John, chapter 14. Nga dinapan ni Jai, adati apan na aramiden. So nga, napan ijay heaven. John chapter 14, verse 1. Okay. Apay nga napan ni Jesus ijay heaven? Anya aramida na ijay itiagdama nga panawin. Kadagitoy nga time. At present. Amen. So nga tiraduma, nagpapatingga na lang jay, finished work man ni Jesus. Pero, mayat ni jay, kailangan nga mong jay finished work, jay nalpas, tapno makaabanti kay jay, present. Present tense of God's Word. Amen? Si basa. Don't let your hearts be troubled. Trust in God and trust also in me. Verse 2. The
Yan. So makita yun dyan, adu iti Rome or adu ti mansion ijay heaven. No, kitaan tayo di YLT, and the house of my Father are many mansions. Amen. Kat mapanak ijay, tenak i-prepare sa ipagyanan nyo. Hallelujah! So, mapanggaya mi jay, prepare na jay, pagyanan tayo. So, madamang ipiprepare na. So, nagdi mabuborn again, ipiparanay jay. Amen? Verse 3. When the enemy is ready, I will come and get you, so that you will always be with me wherever I am. Yan. Ano mairidin, I will come and get you. Daytoy jay rapture. Tanuhang ko mga, nuhang nga rapture daytoy, umayak dita ayan nyo. Kunan ako ma. Kat, kadwaan kayo. Kunan ako ma. Pero tinbaga na, no mairidi ko, no, when everything is ready, I will come and get you. Alaak da kayo. Amen. Kat adda kayon ton, iday ayan ko, ngakan kanayon. So, nga mang enjoy the mansion, iday house or place, ngay prepare ni Jesus iday heaven, jay marapture. So that makakita ijay. So that maka-enjoy the mansion ijay heaven. Hallelujah. Tagijay jay bride of Christ. Tay so that iawid na ijay. Amen? Makita mo tayo, sa nga pulo nga babalasa nga diay. Nga isudat na rapture day 5. Tapno maikasar da ijay, balay ni amana. Amen? So nga ti kasar, mayat ti de balay ti lalaki kumapiman. Nga di balay ti babae. So nga ti practice ka no ti Hudyo, ti balay ti lalaki. Practice tayo met, balay ti babae. Okay, so, apay nga napan ni Jesus jay, adama-dama nga aramida na jay. Piprepare na jay place nga pagyanan tayo. Woohoo! Hallelujah! So, ano malpas nang i-prepare, apan na sublian na tayon. Panaayaban na tayon, tayo ag-enjoy jay, mansion. Ngamjahan nga marapture, handa ma-enjoy di ay. Because no may ni Jesus, kadwa na dyan na rapture, agyandan dito'y. 1,000 years. Santo lang bumaba manan, in prepare na nga di jay, after 1,000 years. Amen. Tadjay new heaven and new earth, bumabanto dito'y. So nga, kasjay ti pag-asa tayo. So nga, the past tense of God's word, you are saved. Idinamati ka. But agtultuloy ka, so nga kunanay jay, you are being saved. And then the word of God, kunan naman rin, you shall be saved. Makita yo, past tense, present tense, and future tense. Ngam dagijay maisalakan mo lang ijay, dyan ang receiven ti salvation tata. So that inaldaw nga masisave. So dan to, iti ag-enjoy
ijay nga salvation. Hallelujah! Tagalangit kan data, may prepare ka nga mapanjay langit, agyan kan tu ijay langit. Kasjay, naagasan ka, sumalsalunat ka, nasalunat kanton nga agnanayon. Kasta, iti kwan ti Word of God. Isu nga, ti present tense, ti Word, madamang ipiprepare ni Jesus jay place para ken ka. Hallelujah, in engineer na ni Jai. Amen. Number 2, apay nga napan ni Jai, as a mediator. Napan isu na ijay, napan isu na as a mediator. 1 Timothy chapter 2, verse 5. There is only one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Amen. Tinaduma, mediator, tinaduma, advocate. Ano ba sit pagdiferensya andi ay? Ti advocate, tinaduma nga interpretation na dijay, as our attorney. Mapanijay nga mangikalkalintegan kada tayo ijay ayan ti judge. Kaya ti pagka-mediator na. So, mapantayo jay 1 John chapter 2 verse 1. Advocate and mediator. 1 John chapter 2 verse 1. My dear children, I am writing these to you so that you will not sin. But if anyone does sin, we have an advocate who pleads our case before the Father. He is Jesus Christ, the one who is truly righteous. Yan. So makita yun, the word nga, advocate. So nati, mediator, intercessor, or iso nati panaka-attorney tayo dyan. So nga naabak ni Satan. That's the reason nga naabak ni Satan because of our attorney ni Jesus. No, hanyo nga mo di ay, hanyo nga ma-insist. Jay victory you can Satan no matak. Because saan nyo nga mo, jay madama nga i-work out ni Jesus si Jay. So dinapan ni Jesus si Jay, ijay heaven, karo din pour out na na Jay, blood na, ijay mercy seat, ijay nga naabak ni Satan. Na-receive tayo the mercy and grace of God by His blood. So nga, by His blood, we overcame the enemy, the devil. So nga, dinadu mga Christian, handa nga mo dajay nga victory. Kaya muna lang, ijay cross, naaba ka ijay cross, naaba ka ijay cross. Pero nohaan nga nagungar, ket saan nga napan ijay, kurang ti victory tayo. Hallelujah. Tasaan na pa'y nga nalpas, nga kumplito, jay about the law, nohaan na nga pan, in pour out, jay blood na ijan. Tay jay cross, pour out na di blood for the forgiveness of sins, but jay blood na ijay heaven, in pour out na di jay for our eternal redemption. Jay, di pagka-attorney na, pagka-mediator na, so nga ijay ka nga claim, nga adda ni Jesus ijay every day for you at present.
Hallelujah. So lang nga hangkag kiyan dyan nalpas, kailangan maawatam at present ni Jesus sa daidya. Okay, that's number 2. Advocate or mediator. Number 3, as a high priest. Napan ni Jesus sa heaven as a high priest at present. Amen. Adapadi tayo nga nakadano ni jay trono ti Ama. Nagsuserve ijay day and night. Amen. Tandaanan nyo na jay high priest city, mapanay jay holy of holiest, once a year, pour out na jay blood ti animal ijay, para jay basol na kin basol ti tatao. Kat no agbaligi na jay, nga saan nga matay, ijay presence of God, nagbaligi na jay nga padi, nga high priest under the law. So nga kailangan lipasan ni Jesus. Kailangan nga ramidan mat ni Jesus iyay. So dinapan ni jay, so nandiyan kangatuan nga padi tayo, nga kas, kini Melchizedek, kini jay na nga pinultil, jay under the law. So nga, kapuy jay high priest tayo nga day jay, makadanon ti prayer tayo at any time. Hebrews chapter 4. Kailangan ma-receive yun na ito yung revelation. Lugita yun, verse 14 hanggang 16. Number 3, napanidjay as a high priest. So, tipadi tayo pa'y. Han nga tao pa'y tipadi tayo. No pa'y papadi tayo matanan, tada tayo jay under na. Amen? Pero iso na jay high priest. Nga napan ni jay heaven. Once a year da under the law, pero ni Jesus, ada iso na ni jay. At present. Hanggang once a year. Amen. Okay, sige basa. So then, since we have a great high priest who has entered heaven, Jesus, the Son of God, let us hold firmly to what we believe. Okay. Or, hold fast our confession or profession. Confession, tikat na sa una yan. Amen? Antayo ko mga agwi-wave. Ijay faith. Tadaan tayo tipadi. Nganapan ijay heaven. Heaven ijay throne of grace. Okay, tuloy. 15. This high priest of ours understands our weaknesses, for he relates to all the sins as things we do. Yet he did not see. Makita yo? Maawata na. Ti weaknesses tayo. Amen. Di maawata na nga baybay anda ka. Maawata na matkitdi. I'm so weak. Kanga di ay. Maawata na di weakness mo. Iso nga kayat na ka nga tulungan. Hallelujah. Sa balit ti understanding di na dumay dyan. Maawata naman ki tawak laang. Maawata na nga the weakness mo. Iso nga kayat nagbaling ka nga strong. So nga itrabaho na diyay for your victory. Amen. Amuna dagidjay. So nga napan ni jay, tapno, agbalin nga high priest mo, tapno agkararag ka, madengeg wano, maanseran, jay prayer mo.
That's His purpose. Ang kadi, maawata na, na nakakapsat ka. Sungahan ka makigimong maawata na. Ang kakarkararag, maawata na. Manuplupaypay ka, maawata na. Naupay ka, maawata. Hangakas jay. Amuna amin nagijay, pero napan ni jay, tapno ikanda ka, iti access, ikanda ka ti dalan mo to approach the throne of God in times of need. Basaan tayo verse 16. Kita nyo? Or in times of need. Amen. Isu nga napan ni Jai, tapno no agkararag ka, masarakam ma-receive mo ti mercy, and masarakam ti grace to help you when you need it most. Ang kada Jai maawata na, katbaybayan na ka. Napan isu na sa high priest, takayat na nga, lokatan jay throne of grace for you. Tapno jay very weak nga tao, maging strong. Let the weak say, I'm strong. Ayan na dyan ka verse. Amoy ba tayo na dyan? Joel chapter 3 verse 10. Kitaan tayo. Isu nga tulungan nakatapnog, baling ka nga strong. Ipakita ka niya ka verse. Supay. Maawatan tayo. Makita tayo. Okay. Sige, basa. O, agbaling nga warriors. NIV kami nakaalala diya. So, NIV, amen. Dadjay kwa subsub ti arado. Aramidan yung nga sword. Tadagubat. Makigubat kayo. So let the weak say, I am strong. Amen. King James. Lead your plowshares into swords, and your pruning hooks into spears. Let the weak say, I am strong. Diba? Sanga di jay, let the weak say, I am weak. Ngabdi kaduan, amo ni Apo Diyos, mawata na tawak lang, I am a human. I'm just a man. Kunan mo ti man. Ay ayuna na diyay nga panunot na. Imbis nga, ulitak ba na diyay, high priest mo diyay, amuna amin na kita, so nga napan ni diyay, tapno agpray ka, tapno agbaling ka nga strong. Mapan kay diyay grace of God. Hallelujah! Come boldly. Apay nga sumbrak ka nga si tutured, ijay throne of grace. Tada jay high priest mo ijay. Nga mediator. Kasjay ti madama. Aramida na iso nga natured ka kuma. Ada jay padik ijayan. Amen. Maanseranan jay prayer ko. Tanak ka-offer jay blood na ijay. For me, for my prayers. Hebrews chapter 10. Pero mapantayo man, dagasan tayo pa chapter 9. Chapter 9, verse 11 and 12. Sa tayo mapante 23 and 24. Chapter 9.
in the Hebrews. So Christ has now become the high priest over all the weaknesses of God. He has entered the greater, more perfect tabernacle in heaven, And heaven, hanga dito eh. Okay. which was not made by human hands, and is not part of his created. Hanga part na ito'y created world. Ta heaven. Ti pinasok na after His resurrection. Napan ijay heaven. Verse 12. With his own blood, not the blood of goats and calves, he entered the most holy place once for all time, and secured our redemption forever. Oh, you see? Haanan nga dara ti kalding. Wano baka tinpan na. No dikit di. Na pan isunay jay. Nga nangipan jay dara na. With His own blood. So kay jay cross. Nagayos jay blood na jay. But, tinag-resurrect. Adapay gayam. Ti blood na ngayon pan na jay. Han nga amin nga ijay cross, ijay Calvary, nga na-pour out the blood ni Jesus, adat apan na in-pour out, ijay most holy place, ijay throne of the Father, ijay heaven. Hallelujah! Ay tati kailangan nyo nga maawatan ti gospel. Tati ayan ti power. Tati ayan ti power ti prayer no apay nga, believe ka nga maanseran jay prayer mo because of the blood of your high priest nga na-offer jay. Hallelujah. So, that jay Holy of Holies, bukas na, nalukatanan for us. Anytime, mabalin mo nga pray. Ta naka-offer jay blood. Dadya nga ro di offer ti high priest si jay law of Moses once a year. Kat once nga na-offer na dadya, nga nagbaligi nga nang i-offer, ijay holy of holies, agragsak na Israel because nagbaligi da ti amin nga daton da nakasangpet kay Apo Diyos. Tatamet, nagbaligi ni Jesus, tas ibibiyag ijay na i-offer nan. Amen? Isu nga dapat agragsak tayo. Tadengganan ni Apo Diyos, jay prayer tayo. Not because of who you are in this world, but because of what He is doing in heaven. Woo! Tagita kami. Amen. So He is our high priest. Okay. Verse 23. Pero ora irugita 22. And in fact, according to the law of Moses, nearly everything must be purified with blood. For without the shedding of blood, there is no forgiveness. Everything, so kay di wars-warsian na nagijay kwa. Alang manglinis ti basol. Warsian na pati pa'y tao no mamingsan. Kargaan da dyan lapayag na. Dadyay tangan ti ima na. Pati dadyay saka na. Amen? Iti blood mang purify. So nga na-purify tayo because of Christ's blood. Sige, verse 23. That is why the tabernacle and everything you did, which were copies of things in heaven, had to be purified by the blood of animals. But everything in heaven had to be purified by the blood of animals. Yes. May tuloy tayo kung mga adadalan na ita. The tabernacle of Moses, Diyos usaranda blood ti animal. Nga picture dajay things in heaven. Dajay gayam tabernacle of Moses,
picture. Dadjay, nagserban ni Jesus nga tabernacle ijay heaven. Inusar na ti blood ijay tabernacle of Moses. Pero tinausar ijay tabernacle ijay heaven ket blood ni Jesus. Verse 25. And he did not enter heaven to offer himself again, like the high priest here on earth, enters the most holy place wherever the blood. Apa nga nabari dyan agaperi dyan? That is for us. That's for you. Sikat intrabahuan na. Sikat itartrabahuan na tatangag dama. So nagkarkararag kayo, kanyo ko na. Adang gadak siguro ta. Always friends itak ti Domingo. Hanga na ti batayan. Lupay mayat ti always present. Ti service. Ano man ang iba ka, uray nga naglangalangan ka. Pero, ti talaga, hanga na jay ti rason nga dengganda ka. Ti dengganda ka, jay faith mo, ijay high priest mo, ijay. Nga nang i-offer ti blood na for your prayers. Tapno awan makapagtangsit ni Jesus amin ti maitangsit wano maibos. Allah. Nalay ho. Nakita ti teaching ti gospel. Kung natin na dumapang grade 1 teaching ni Pastor Romy, gospel. Sige. Dagam da ito'y. Huwag na maawatan da ito'y, dikir ka nga rod. Tagpang grade 1, di mo pala maawatan. Dikir ka rod, dikir ka. Or, hangkapay lang agis eskwela siguro. Pero nagito'y, ti makaawat na ito'y, dagiti spiritual men or women. Talaga, we need revelation. Hallelujah! So, ijay, ti trabaho ni Jesus sa ta, kagdama. Chapter 10, verse 19 and 20, the Hebrews. Hallelujah! So nga nagkararag to, say kayong ag-trust when? Trust kayo dyan. Jesus, nga mediator, Jesus nga agpiprepare ka na kayo dyan heaven, Jesus nga high priest, ang kayong agta-trust, itilaing nyo, wano sarili yo. Trust kayo kanya. Okay, verse 19. We can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. So nga ka, tata, situturod tayo, nga sumrak, ijay langit. Kasano nga sumrak? By faith. Ang kamat nga tumayap nga mapanay dyan. In the Spirit, pasukam jay throne ni jay heaven. Amen. Because of the blood of the Lamb nga na-offer ijay. So nga tiyan mo na ang tikaduan, jay blood ijay cross. Blood ijay cross. Mayat niyay, powerful niyay. Tanabayadan aming nga basol tayo ijay. Ngamaan pa'y nga na-open ti heaven jay blood na ijay cross. Tinaka-open ti heaven jay blood na ijay holy of holiest. Hallelujah. Okay. Kanda kayo ni Lord ti revelation. Tidak duman niya day ta. Kunadan. May ibagbagam. Pasag pa rin to mga kiti. Yan. Ingatok ti imak. Uray man ingatok ka nga ngato.
No, awan da dyan, ngayon workout ni Jesus, reject ka imam. Apay nga reject ka imam, narugit. Ang adadalusan ti blood. Ang kamakastrak ijay, tahan nga nasusian. Ang dinapan ni Jesus ijay, by His blood, in open na the throne of grace. Hallelujah. Panasan tayo ka di nga ikatan di ay. Ngayon workout ni Jesus. Di urag tulid-tulid ka. Uray pa ilan sam tabagim. Tamaasyan ti Diyos. Uray pukupukam ti tapok. No, awan da dyan ngayon workout ni Jesus. Awanan ti qualified nga mang-approach ijay throne of the Father. But because of His present works, nagbalin tayo nga qualified. If we believe. Hallelujah! So, napatyan nyo ay, siya nga work the Holy Ghost to confirm that message for you. Amen? Okay, verse 20. Jesus opened a new life to the Spirit into the most holy place. Okay. By His death. Amen. Inopen na the new and light giving way. Amen. Through the curtain and to the most holy place. Tandaan nyo, ada kurtina na the most holy place. The tabernacle of Moses. Nga picture the flesh. So nga din-open ni Jesus, by His blood, by His death, na dyan past tense of God's word, amen. Inlukat na. Amen. Pero haan nga, nalpas si Jai. Kailangan ka na blood manan ijay heaven. So nga, by His blood, situturod tayo nga sumrak ijay most holy place. So nga, di dinaduyok ti bakrang na, picture jay curtain. Napigis niya kudil na ijay. Amen. Hallelujah. Sana ngalay jay blood nga pimswak ijay, ibinihin ko na inurnong kano ti Holy Ghost si dadu mga blood. Sa nakipankin ni Jesus, ijay throne. So nga the blood nga nabati nga na-offer ijay throne. Tadi pa natsanan piman na-drain? Maybe, kasi tinangyari. Ora da nabatbati nga blood ijay bagina. Nga panamanan in-offer ijay. Amen. Tahang ko gamin nakita nga tinatasa na nga nagpalangit. But, iti sigurado, ada blood ngayon offer na dyan. So nga na-open ti heaven. From here, in gana dyan. Tadya high priest, manipod dyan outer court, dyan nga ron nga idaton na gidan animal, dyan padaraan ni dyan, dyan nga mga dyan high priest, ti blood, nga ipanay dyan most holy place. So from that cross, gana dyan heaven, ada dyan blood. So that's the reason, wapay nga situturad tayo. Masumrak because of our high priest. Next, napanijay, tapno agtugaw. As King of Kings and Lord of Lords, at the right hand of God's power. For our authority, the giant. Matthew, last part. Ito the point, wapay nga napan ni Jesus sa heaven, so ti ministry na ti agdama. 26, verse 64. Ti Matthew. So nga hanyo sa isayang nga nagito yung mensahe. Ito ito yan ti victory.
Na ito ti kabutang ni Satan nga maamuan ti believer. So nga ilamlamang na ti gospel. So nga ula-ulawan na even papastor na maminsan. E mapandagit di jay worldly system. Ti kaya tagat ti master ti theology, divinity. Ito naman na awan di gospel dan. Sabalin ti teaching dan. Manutawon ni Noah. Awan dakas na di ay. Ngam kabutang ba ni Satan no manutawon ni Noah? Ti kabutang na daytoy. Taditoy nga naabak. Hallelujah. Amen. Iso nga adon ti kinmalas or sinmina iti usto nga mensahe ti gospel. Nga gurnongdan iti teacher nga mangkilkiliti di lapayag dan. Ngayon lang ganaw na ito, si kada ita pastor, mangkilkiliti ti preaching mo ti lapayag. Ay, bakit? Isubli na manar ka na tayo, kung nada na tayo yung mangkilkiliti ti apay kasi tayo aya. Ti bagbagan ni Paul Jai, agusar day makauyuyot nga sao. Dajay ada sugar-coated. Hanga sugar-coated na ito eh. Amen? Pure gospel. Apay nasukarak di blood aya? No. Amen. Bagbaga to ito, pero ito, we are righteous in Christ. Amen. Kasunod bagam sugar-coated ay, na-receive mo ni Jesus, you are righteous. So hangkag pido-pido tikindi, nga hama binayadan. Because you are righteous. Ang aramanak man na ito ay, pido-pido ka tila kung arambutan. No righteous ka, makonsensya kay Jai. Amen. Ngamidi, uray born again ka, rumaraman ka tilako. Tawa na niyo. Driver, nga kakadwa, uray no overtaking, ag-overtake na ta. Ngam no righteous kan, I'm righteous in Christ. No pedestrian, an kang agpataray ti napaspas. You are righteous. Kano na dapi matagbalasyoan mo businaan. Right na dihay. Dagiti taramidon di righteousness. Sukahan ka sugar-coated. Pure. Kailangan nyo mawatan no anya ti sugar-coated nga preaching. Dagiti di mang ay-ayo ti kinataon ti tao nga hangag change. Mawatan niyo. Tadjay kasurian, sugar-coated. Maawatan na. Nakapsut ka. Maawatan na. Dahil si sugar-coated. Ngam no inbagam, ngayon, need to rebuke that. Let the weak say, I'm strong. Sabali diya yun. Life ni Jesus diya. Naalala yun? So, kailan mailasin nyo diya? Okay. Verse 64. Basa. Jesus replied, you have said it, and in the future you will see the Son of Man seated in the place of power. Makita yun in the future, apay bagbagan na dyan, tabad namang nagpipreach. Han parang anapan. Pero datan na dan ni Jai. Dinapan ni Suna ni Jai heaven, nagtugawan ni Jai right hand of the Father's power. Father's authority. In paima ni amang nga Diyosen, amin kanya na ti authority and power, ken amin nga sanikwanan, pati enemy, and under none ken ni Jesus. And that is for us.
for our authority and power. Kitaan nyo no, sino yung trabahuan ay dyan? Ephesians 1. Beginning verse 16. So nga nagito di pangalan nyo no, apa nga na power you, authority you. Nga out, wano mang bilin, even nagiti blessing, trees, typhoon, water, stone, ulag, kanda dumapay, scorpion. There is power. Kada tayo nga mang believe ditoy. Basa. Tuloy. Asking God, the glorious Father of our Lord Jesus Christ, to give you spiritual wisdom and insight so that you may grow in your knowledge of God. Kailan tayo grow in knowledge of God? 18. I pray that your hearts will be flooded with light so that you can understand the confident hope He has given to those He called, His holy people who are rich in joy and inheritance. Flooded with light. Ha? Kailangan nag-light, ag-shine. Tapno makita mo tawid mo. Kini Jesus. Woo! 19. I also pray that you will understand the incredible greatness of God's power for us who believe Him. This is the same mighty power. Agora kayo. So makita yun dyan. Anya pa iti karkararag na nga maamuan nyo dyan power kada tayo nga believer. Amen. Incredible greatness of God's power. Daytoy melang jay inusar na. Verse 20. Okay. Nasubyan tayo di Matthew. Ayan na nagtugawan ni Jesus. Ngayon baga na di Matthew. Right hand of God's power. Daytoy gayam, dinapan ni sunay di heaven, napan nagtugaw, ijay right hand of God's power, ijay heaven, as King of Kings and Lord of Lords, with authority and power, amin in pasubmit ni Apo Diyos kanya na aming nga creation, including Satan. And that's for us. Tako na ni Paul, maawatan niyo kuma. Noan niya nga, power tiyadan kada kayo nga believer. Amen. Nga nang pagungar king Kristo ken patay. Ken isudjay power na nga nakatugaw. Ijay right hand of the Father. Tati pangalam ti power and authority. Han mo lang basbasan dyan, Luke 10:19. Nga ti believer na power na to cast out demons. Nangalaam. Ayan na da dyan, no, apay nga na i-transfer ka na tayo. Because nagtugaw ni Jesus at the right hand of God's power in heaven. Tapno na tayo, ag-transfer ka na tayo da dyan nga power. Da tayo tintugawana, nakipagtugaw tayo pa'y kitdi, nga kunanay jay Ephesians mat lang. Tuloy, 21. Now He is far above any ruler or authority or power or leader or anything else. Oh, you see? Ni Jesus en, next ijay rank of the Father. Amen. Higher than any creation, any power. Not only, tuloy, oh, you see, tuloy tayo yung ganalas. Sige.
God has put all things under authority of Christ, and has made him head over all things for the benefit of For the benefit the church. of the church. Sino the church? The tayo. For the benefit of His body. We are His body. Apa nga nagtugaw? Para di pagsayatan tayo. Tapno ma-receive tayo jay authority. And power. Hallelujah. Amen. Sige, verse 23. When the church is His body, it is made full and complete by Christ, who fills all things everywhere with Himself. Yan. And the church, His body, tag benefit. Diyan ti pangalan tayo, ti authority tayo, no apay nga the authority over all things. Chapter 2, the Ephesians, verse 5 and verse 6. That heaven and the world were made because of our sins. He gave us life when He raised Christ from the dead. When He raised Christ from the dead. Okay, tuloy. It is only by God's grace that you have been saved. Okay, verse 6. For He raised us from the dead along with Christ, and seated us with Him. Seated us. Pinagungar tayo, na tayo na ikuyog king Kristo. Kat pinagtugaw na tayo. Ijay with Him, with Christ, in the heavenly realms, right hand of the Father, because we are united with Christ Jesus. Seated with Christ. Nakipagtugaw tayo in His authority. Nakipagtugaw tayo in His power. That's the reason nga kabutang da ka ni Satan. If you know that truth. So ngahan ka umdas. Tajay, in my name, ye shall cast out demons. Kuna ni Jesus. Ura kiklaim mo dagi jay. Nga the power the believer to cast out demons. Hano nakita. No apay nga naitad king kadayay. Tinagtugaw ni Diyos si jay heaven. Nakipagtugaw jay spirit mo jay. Iso nga jay authority na. Authority. His life is your life. His power is your power. Woo! Ijay mo nga alaan, jay power. Ikararag yung gamin na ito'y. Oh Lord, i-reveal mo kanyak na ito yung gospel. Tapno makita ka talaga nga nagtutugawak, kakaduwak ni Jesus. Ijay right hand of your power. Kunayo gamin. Takanyak ikarakararag ko diyan, madamdama, the revelation ni Apo Diyos. Last verse. 1 Peter 3, beginning verse 21 and 22. Last verse, be ready. Nag-minister kami kada kayo for your power and authority. Nga maawatan nyo man na ito. Hallelujah. Dahil madama nga trabaho ni Jesus. Kaputa da iso na nga nagtutugaw. So na ti King. Kat nagipagtugaw tayo. So nga madama, agturturay tayo nga kadwa ni Kristo in heaven and in earth and under the earth. Every knee shall bow, should bow in the name of Jesus in heaven and on earth and under the earth. Kat no agbow down na kanya na because nakatugaw dyan nga authority, sika siya kadwa na nga nagtugaw. Ito tayo ang the power. Hallelujah. Pinadumahan na believe, kadagituyan nga preaching, andan nga believe ti power, authority, anya kumaserbi na nga nagtugaw. Nuhawan gayam ti benefit na king kariyay. Apa nga believe ka di blood di cross, ang ka believe di blood di throne. Apa nga believe ka nga natay,
isunak at binayadan at ibasol hanggang nga bilib nga nagtugaw. Tapno magpikipagtugaw ka. Amin nagijay awan ti ulbud ijay. It is impossible for God to lie. Amen. Sige, basa. And the water is a picture of baptism, which now saves you, not by removing dirt from your body, but as a response to God from a clean conscience. It is effective because of the resurrection of Jesus. The water nga baptism, hanga di, water baptism, iti danom nga mga ikat, ti rugit, ti bagi, dadjay ket, ti panag-response mo, panang-believe mo, with a clean nga conscience, agbalin nga effective because of the resurrection of Christ. Diyay ka nga talaga nga na-save. Tauray manutanob na king ka. No nga nag-resurrect ni Jesus, you are still dead. Amen. Hallelujah. So nga nagidi agwa water baptize, sanda maisuro gamin di aykat. So nga tiyang muda jay danom ti na kaisalakanan da. Ang nga resurrection ni Jesus. Agado ti kailan maikuriktar. Okay, 1 Peter 3:22, last verse. Now Christ has come to heaven. He is seated in the place of honor next to God. Oh, next to God. Ito yung magbaklatay. Tuloy. And all angels and authorities and powers accept his authority. Oh, acceptan da. Aming nga authorities, angels, aming nga powers, even devil's power. Kaya't acceptan da. Jay authority ni Jesus nga nakatugaw. Ijay right hand of the Father. Kat no acceptan da jay authority na, acceptan da jay authority tayo. Tada tayo tintugawa na ijay. Kasjay. Amplified. Sige man, pakibasa. Amplified. The 22. That is the place of honor and authority. With all angels and authorities and powers made subservient. Made subservient. May ti word nga subservient. Sunod-sunuran. Sa Tagalog, parang uto-uto. Surot na ibagbagana. Handa mabalin nga pagkudkudan. Hallelujah. That is subservient. Ije authority na katsika, ije kadwa na nga nagtugaw. Dadya di madama na ngayon in workout ijay. So nga ginggana nga da isuna ijay. We have that power and authority. Ginggana nga da padi tayo ijay. Aganswer ti Diyos ti prayer. Woohoo! So nga sa kayay ti kararag yu. I-claim you ti healing you ijay. Claim you ti grace ijay. Claim you the authority ijay. Now is the time for you to become powerful. Amen.